Shubor nakaslem jong Nuksa Hima. MLA ke BJP na South Shillong Konstitwensi uba Sanbor Shulai ulat her ki katto kat ni ki Kyntu bat ki babu jingkeli ya Halor ke MLA Skhim bat ula khot ya ki ban but ya ke Nuksa jong ban Trei Shitom bat ban wanra ya ki kampun roy ha ke Konstitwensi namar ya ke MLA Skhim lada thia hajing thia ru kala poi ke shithi na ka benta ban penkre ya ki Skhim uba Sanbor lo pen pau ya kani haba keren jikilat pathai khubor hadin balawai ke jingalang jong bat ki officer jong kitna Trei kam ba pher hagbe dei bat ki project ba pher ha South Shillong Constituency ki bala kot palat shis pa nyo klor tingka ha kini ki license nadu snem arajar arpu we arpu arajar arpu lai baru snem arajar arpu lai arpu sao uba Sanbor ulaong badon ki Kyntu yu bad bo jingkeliru babalai uya thu sarong ya ka shipolak ka badai ke discretionary grant henry nakaliang jong ula de ban sampai ba ya ka MLA Skhim ka ba ars pa san polak tingka lani point san klor ha ukalaling kot arajar arpusau ha asam klom uba Sanbor ula ongru begitu ki ba ong ka MLA Skhim kadai ars pa san polak bat lailang kadai ke babakla namar ba ka MLA Skhim hisnam kalong arspa san pu pralak bat kamdei satya tang arspa san pu lailang uba Sanbor ula khotru ya kitu ke bajaitu banam up tang ya ka MLA Skhim namar ba ka MLA Skhim dara thia ajing thia ru kala poi ke sithi ban penkre ya ka Skhim Shushu ba Sanbor ula ongru bagi MLA kimla ban re dengan ba kidai ki badan kaliang persya ni bemyo ban long menteri Henry kidai ban Trei Shitom kum ki MLA ban wanra ki project ba pher constituency naga benta ban mentoi ki pai ba ngatanga mong gaja amja ayun roi pai ba ngatanga ong ya kane lajo ti scheme kene ki ndaki department fair kane ke bayo wadu MLA ba jaitu ba chong jing tiaro kane ka order kala ona jing tia arspa san polak ba min petrekam nalor kata sapralak kamut lailak ya ka sports arsan po ya ka adan culture sa arsan po pa ka adan culture kemudian architect scheme kemudian dapat combine lang pralak kineru ki game MLA scheme bayo ba apa Pithia jing tia kali citi lawan jing tia. Tapi kam dei tang lailak kadai pralak. Te ars pa san polak la pralak kalong ars pa san pralak. Kadai ka pisah kadai jumpai ba. Kabala ki ars pa san polak kabak yo be apa jing tia ta. Ka citi lawan be ben jing tia. Ngapar ba ngam ya keran da bagi ong ta ars pa san polak ngalapan sai. Katu ngada pendere kam na rubai Januari. Kini kita cuma benalang mentagi ki ong pat kita ki MLA beli ki atu sarong tan tas pulak beli ki mi atu tak arus pat semulak kadang ke ba arsin ke bangani atu kadang reminder kadang arus pat semulak temen ta per ngaku abang pat latnya kadang arus pat semulak berpralak arus pat pralak te kiap Trei Shitom bu dengan Nuksa Jong ya Trei Shitom pepinyo pat iki cis pa nyo kurur bu dengan Nuksa Jong Trei Shitom Mendai berpincu long konfen bercu hun dai tai arspa san bola ke belashu ajing tia jong MLA bai tai prala Trei Shitom ngi ban yo skin ni dapat Delhi de ban yo skim kumayo manga na state government yo skim sok pai ba kun si ka kawa ki skim bo per ka ba kwa yo lot mendai tangan de ka kur ka de chispa nyokrur nang ne lagi pakanang le Delhi ke bilang bon please come and follow me if you want a developmental scheme What mana? Dari kuah ya ka, roy kapari ki scheme ban penpuk penping ha konstitusi gitu.